Hej 2. S. Vi har om tidsadverbier, der fortæller om verbets tid. Håber I får noget ud af det. Tidsadverbier er ord som always, immediately, never, now, often, rarely, soon, then, today, yesterday og yet. Det er ofte svar på spørgsmålet med hvor tit og hvornår. Tidsadverbier kan placeres først og sidst i en sætning. She is arriving tomorrow. Sidst. One day I'll fly away. Der findes også korte tidsadverbier, der angiver hyppighed. Ord som always, now, often og soon. Disse står ofte foran hovedverbet i sætningen. My parents often visit us. Be er en undtagelse. Her står tidsadverbiet efter hovedverbet. He is often absent. Hyppigheadsadverbier som usually, normally, frequently og sometimes står ofte først i sætningen. Sometimes he is late for work. Det var alt om tidsadverbier. Jeg håber, I fik noget ud af det, og held og lykke med arbejdsopgaver. Jo, vink! Vink!